Temu akwaba de adruso no pay no eye bedwam so kase ensem ayato yembo ase aboabo no mede so mo de obete no eso kasire bi ene se muslimi fo mienu de abo ani baba kwa twese kan woni nua e wo bia ya wo kofe nyame nanim hodomo a ama wa free mo sanso na Afram Plains subonto ye de akwantufo ne ahyenkafo etwa eye tade no ye seye no pedifo chemu a wo masoso mu kakra akra ya etumi ekoba aso ye hwe apobode ho nsem so wode emuaye ama ECG enam krata wode ba bonte so ma yaresa be aduokron bako don free aduosum yenu se wontua wonom eka wodiem wede nsam ahodo bi nam de so mo se bedwam so kase kai se enam DSTV channel 280 Go TV channel 119 Facebook Adom TV extra wushia me a frame anochewa ba adwa se wa fe se binche mo no me de to so amawo Muslimi fo mienu Yusuf Abubakar eda afi kwa no eni nua Latif wo mo de eboni enwawia wa bra wo mo kofire nyame ewie ya de kode pote yi akofa santo kwa ba ye wo bi anim na de wo mo atwa hwahia e wo ye old botia no pote mo hodo mo no na wo mo fire nyame wie pie ye de wo kire mu ane se wo mu ye ne se mrante mienu yi asa wo mo kasakasa na ntokwa ne frase a enti wani ba won so na se Latif no wa twese kan shanata so ya wo de awo Yusuf Abubakar wo mfinhia aduanan amana to nanom e wonse do se na se kan hyade ho ene wodi wura sore dem ho kofire nyame ene wodi bedi se nyambransam de obi antibenchire namutie na eno anu no nanso enye na wokan na nya sa na genti yetin ombe ye salla mangri insalla ya wo mu 5 ya wo fajr zuhur asr mangarib eni isha na normally no asr zuhur eni mangarib ya no so obi akojuma na no patututu de no ene enyimre na ayaye na ayawa ara nteni ntiri na ye no so no ntomo ya sebe wie no ono nia ono twese ka na iFriend Latif no ono na odi amanfo ya asore mangrave no sata na ye no so ekrebi na ewo no nto onu pie no ena nia ono ye de seka no wo no ye fe na Abubakar ono so no oba ena omo hia no ene we ka so adenti na wo ye si we seka sa ananya na wo ye ena wo start so exchange e ten say na your dormant bi ebo entrance one na eto one my friend Abubakar no wu no to form na Latif no etna no so na obobo no oyi sikan no edo wo asamata na me ni around but ya ba ye prefer ye ni see ye no nti ye see ye no say tama no to form no no twe sikan no do wo no ndo hwe o hwe the picture na tama na we wu na oda wo no ma ebo se mark eda na moma ene no koma ene ne shoulder nti asama esiye no because na esiye ne say wan kofie ankofa second bia nti omo senje na otwe seka no edo wo it means wana munya na seka hia no yen frisare ho sem ni mu na yen konsem foforo emo na subonto ye de akwantifo ne ahyenkafo ne adwadifo efri adoso eko eche amanfro mu no ebeto odwase subonto no asai nti amahyenkafo ne akwantifo ne adwadifo wo makodi nsenseme ewo bia yanko kwotwen ma subonto na befa wo no no ne ebo pinpenifo no motwetwe nkomo wo kire mu aha no wo mo aso anu animu ye betumi de ahyenkafo ne akwantifo akwa aba ne so enche ne senti ye no motwetwe nkomo no de adehwede atudwa sasa subonto no kra no wache dodo nti na hoode ne wo fom ti ebe yan kampanifo nhwe no wonpa foforo ema wo no say eye PRO ewase ya ehwe apomuden ehonsam so said the Electricity Company of Ghana ECG abo apomuden aso ye aduokno ba kokoko se wonom ka wode nyina no wama wonom don hwere aduosom mienu se wonom entua entesa obetwa wonom anyina mahoden mu no owura yi ede atudwa se wonom eye nhyehyeye se de be ya animanimu ya obehu anamo a obetuo afa ho Abusia every premier the Afram Plains the neighbor bro the na ye boy ya so ye ya ehwe ya pomde ho nsam so ECG adwuma company for e de kwata beto abontensa ya sabia makoma kwadi okro bako wo mo de ka na wa ma wo mo don hwe aduonu mienu na se na anu no anansa se wo mo hwe na eka no de won fantua entesa wo mo betwa wo anyina mahoden ka de ne no na so ye hwe pomde ho nsam so de kwata abontensa
Ezekba Ofei eye PRO ewase ya ehye apomuden ehonsam so said the Electricity Company of Ghana ECG abo apomuden aso ye eduokno ba kokoko se wonom ka wodie nyina no wama wonom donhwere eduosom mienu se wonom entua ente sa obetwa wonom anyina mahoden mu no owura yi ede atudwa se wonom eye nhyehyeye se de be ya enimanimu ya obehu anamo a obetuo afa ho ade sansemi tudwa wabra na wokasa wo Adom FM jason samso enewuku anopei ochiremu se wonom gusu a woye nhyehyeye se be ya empanyinfo a wonom eda yaresa bia ahodo ano no woni wonom ebeye nhyiamu na wohunu akwan pass asemi yemfi hwadom na fe yenkwa sunafo South Mensi no emu wa hafo mantem no emu apomdi adwumayefo a wonom edi wonjuma ewo asanwe so adwumam aye asabia na edi adehwede eto kabi womfo anim se oba ya asabia honom a enyina mahode ho nsem ato ape sanso ena nsu papa ya wode ebedi dwuma no eno nsu bi ni ho ne senti ama ya asabia honom dwumadie no aye de mpa nti wo stress mpanimfo nti ho anamo na ni manimu ye mo esefataro onfa medom wo Sa ekwanyi eno na ka manfo a wonom ewo mesini no kropon bunkurubu ene nkura hodo a etwa ho ahia no ebomu nanso aye wowu amena ya ne senti manfo te honom de wonom nko a ede sane mu pa timamufo no ekiremu se wonom ayaresa bia edwa ene emie huhia ewo wonom krom honom no sa kwan kro yi a na sese wonom fa so de ko honom a woni kwan fufuro bia obefa so wonom ene amane boni enkomotwetwe mu no wadi tudwa se e mapemfo edu ena apon wonom nyinsan no esan sede ekwan no afe yenkwa amadwansemu kakra na emfimfi mantemu ne yekogina na ndisa manyoko no mumpedifo bia wakeka wo mo ho abomu na omukeka omeka mo abomu ne nyina yese wo mo edge Professor Nana Jane opoku agima so pa na wode nana yasi hodo mo wode ebo pro ewo ye mantem no ne no ka ho bi na mo mahu no se waso wakeka wo ho abomu no de wo mudro eta ma me na chi na probo no awobo no ne nyina wi enkudimdie Yawo vision no ni so say afi say yabubaba ye pese his excellence ni je say one wetum enya gidi senku wo central region mu and the parliament yawo minority leader honorable ato forcing or leader of the parliament not san office central region no way no was and the vice president candidate and their players so no na je say his excellence John Dramani Mahama na komanda central region na yam central region so mami oye mame oye bibiala say one friend no anadwo hamrachi o me be fe ni bia ma me be fa enti ehun say oye team player oye nipa oni yedwuma ebeye na say na central de yenim no say why sade ya mayen ya party executives ayeda NDC ano e wo region constituency no ye ntumi ntra ho enye nhwe ha enhwe no eye say ye kire say ampa ade a waya mayen no ye ni so enwechi Professor Richard Kofiesi eduka de to say sa agenda 26 omodi esi we ni so sa fempenu ne aduane na ya bato obefei eno ene hia wo mo pa na kwa mbi ya so obeduru sa abotaye na ni so no ye be the vote ye translating to vote na ye agenda 20 seater ye palma his excellency in central region and not less than 60% of presidential vote no ye je ama his excellency John Dramani Mahama 2024 elections na sasema ye kin yan kasa de ya no ye do nwura ase bi nkan ya toto nioma adnom egukwem MPP for one poll, young 20 seats in the year. Yemfi hwanu mana fe yen konsem foforo emu atitire ni Ghana Pentecostal and Charismatic Council GPCC ye Apostle Eric Kwabena Nyameche eno wode adehwede mu oden ato abato commission woni msa abato afibu ne wo na brane so se ye to abana ya bambo a ye wo afa ya sumdua ye wo so o man abato commission fancy wo metri so emo anya ade bi be mo man Ghana bambo no ato ape na omma asumdue ho adwene nko ane wo wontirim sabe ye beto abane be wie no na o man Ghana asumdue no eguso ekrai Since you say I said it, about Ghana any election, ye nyina ye wo efa ye say ye bomodiana yetimi eye. Inti na pese omoba no omoba be church baby omadum.
now my education kakra or normal more preparation for the upcoming election. That my phones to normal Ghana any kind and chain when they be winning. Na yam pese befa kwan bia so enya ewini na ensese ye ya de bebo mine so 2020 officially nipa enwotwe enewuye yam pese ye benya president out of nipa omu. Every soul of a Ghanaian counts. Jim Treni dema abato komisan Jane Adukwe mensan so echeche di nti a womo ene GPC ku no ekohyiaye ene di nti abato komisan no agya tum se emra wode ehyehye afimpimi no ne aduonu abato no eno a ene wode bedi dwuma wa afimpimi no ne aduonu nan abato no. The essence is to share with the leadership of the Ghana Pentecostal and Charismatic Council our program of activities for the 2024 election, and also to seek their feedback and their guidance, to ensure that our work, is well grounded in law, and that the outcomes of our work promote peace, the peace and stability of our country. The CIs that govern the registration and the election. And so the CIs that were used in the 2020 election will govern the 2024 election as well, and nothing changes. This means that we will continue to use the guarantor system, and we would continue to use the indelible ink as part of our process. Yanko Emaye Diemo and some emo Plan International Ghana and the other shredder to Ghana by the Kabi for you and himself was rather ma would you be any ya ye pa na o my jumedia shonko e won kra na so jumedia na ye emaya wo mo agentity e won sa no juma hodo mu no mo atimi do mo nsa nwene ne ma e no ma ye na wo bo ho de ro ne hoda mpanimfo de ade shredder ato aban no wanimu se di bra hodo de ba ma ye no on hwe na on fa ma se be ya ye kan mamu a e ma so benya chefa wo. Like ours, we actually can't be prioritizing just men over women. We need to give women equal chance and equal opportunities as men, so the whole society can benefit. Women actually need to have access to land and be able to farm. And it's not easy to have access to the land and control over the land. It is also issues about access to financial resources, access to fund, credit and loans to invest into their businesses. We need to make the loan condition more flexible, for women, so they can have access to more financial resources to grow their businesses. But it's also an issue of being able to give them space. And maybe wise projects juma wonum ediye no wonye mu mfaso bi ene amane boni etwetwen komo etienwa mfaso me ya toso eya ade bi so a o ton ane board obi aso hu a na ne je ho e na kono eya ade bi akono ahodin wo me ka kire pan Ghana for se o ma ya ade o ma boa yen ama se yetimi hwa ye ma ye ho nkire ye e wo bibia mu enti ye da o ma se Ghana fo nyina so se woni adwuma ya ye enwa enwaska wo papa eno mo be kire ye nwa ma emire ene ewo ene soya binsiye ena de ye ho ahyem ena aboa ye bebre ena ye de ye adwuma ye de boa ye kunu ni ye hwe ye ma ntimi ye mushroom misanso de emire ni bi eye Tom Brown ena misan hata bi sanse o pese o mo mpese ye hata bi ma o mo kwa brochire Yegyina sansem ne so na bedwam so kasiam de so mo no pe no memfa de nyinansi wuhia me a eya fremi anoche wa ba adwa se wa yeda ye ho aba na de obonkrata na poso online portal so nsem ebeto